langa mai le mele fa pe wa fenga wa sa ngol pare mia se wa fua ko ela e kwa vai kele ma fofonga e sao nga il menga fa pare mia ai o ke lenga foi o pare mia o lai ma fau I ku fa pisnisi mai ku elenga kanga le ka ma ai nga ko ela ai mo le for ka ma ai nga sa mo la ko ele ke kilo va nga le kunga pa me fa pe ui la mai mo ku pe va ko ela Fōringa mai e hanga le hanga fo ile mea, ai I lau kirkilo ma lau wa I lau kele le sangwanga al palmia. O exchange ia mor ka maa a inga e le ngaka sa mua ako e lau. Me ia kau kirkilo ia. Le fo ke o kirkilo aku le kele o malanga kako faipule ia I fafo. Kai mingei. Le ngaka I mingska o faipule. Kasin malanga al palmia e fia. 4 milionga le ngarak nge mal palmia. le luse lo limos fulu milion ga Australia le nga sangi gei o kama kasinga mela la ko ngi fo kongo samo le va ka kilo limos fulu milion o malanga la iki o le fa ngi la fo fo ia la fionga fo ia fata ia el fo kala le fo ka fo ia ngi o isi minska ia fa le ke ba ko le fo ia o le ka fo ia mai fa o le sailinga manguia kusa ela kiki aka ka yesu el manguia a ko kele ka ka foi falanga le ya mal malo ele o fi foi manguia in malanga mai fa e ke ora ia ora ko fa agora vai I le mele sa ka un fa kumur kai mio o foi pule ia ai ko ngai ma foi pule ko kasi de siku pe manga ko le sila ko nga nga le ko malo ai le kele ia nga a fam kara ko me ka ko fai kele ia le ko me fai Te sila fieli at wale manda yo lo fa to fala inga. Ai ta fe mo mai lo so no nga Marietta. Monim fa maoni. O Marietta la utu stala mai le mermaid la fe le luang le ngos pa le ai fo ya. Mermara. Yeah, sorry, mermaid. O Marietta na utu stala mai nan mermara. O lela e wolu article a Marietta u foi tau. Moni le lo so no. Lenga foi e uia foi lele o si pe ya to si e o lo va yo ko matai e mai fa sa van pe ya ya po le foi le sua fala na ya yo va to lo pe fa sa van po le matai po le la sua mai fa la tai e ma to mai o to si le sa fa ma sa leading campaign le sa tulanga to media ta to anu ai me sa le la wa pe ya maria ka fa malo lo men me foi le nga alu es kengi mai yang kuskus ka fa le nga foi in nos prepara psep le la wa ya tunga lo tus tusi mai ile mermada ma ngai ya yo lang kuskala inga mana tu mai le nga ola fo o so tus tana ila lo le ta inga tangata wole fo ngola so fo nga tosi ioi wole va ngola vai lo tosi ola so fo nga vai lo ma diti vai lo vevela la foi la kuskala in other words Lela wai loa e marieka. Ua alu ese mai mea ngā kau whaleanga, alu me pitu sirina leanga. O le wha o ngā ia. E whaia ngā ruenga leanga, whikirea le pūlengo spepara psepa. Lela ua saungei, le utato tau te tafa mai ai I se tama I fasi marieta manaia. A o lea e whai mai lava I lau laiki I observa. Le whai mai lava le kau whaleanga la togi. Matulang. O mai le mata upule tapisa I fua I sau no ngal palmia e fionga le palmia mo se wafu mo to ela o la vaia tala moni o watu le via filidei o fa fonga mai le tudu la o fionga le palmia ma lau fai nga maro fai se wafu mo koela ya oi o le arba fau kaku e kau ke popoko kau ke ai si aku ai kau ke vale ai kau ke ai o tau sila le ia taua ma le atunu o le kuai ngā mawhau lea wa vali e whai ngā marore I ta pipi I mawhau I ko inga kangaka ngā ono wola ai ke receive ai ke le give mai e kau ke popoko me foi e koe fo I ala utana le live fo I le ngā o le misela pai por misela le ngā maua le ke ma le kala ko la si me ia fa ola mai se facing ka ko me ai si mai o langa le leadership ngā o le ai u te lola utala
Wakafia lipo kiangi news e whapea. Samoan government build something for another Pacifica country. Wakafia lipo kia, kafia ola umi, kake lipo kia se news whapenga. Aisea, o se mika mi kangara ngai loka loko. E ka uai, or kako wakungu, o se akungu e rely mai ai akungu. Eoi, a faisa iai e kako upu fa Samoa e lai kiki e maigi, ala me la le mwhai. Ioi, e kiki ia le nga mea. Ala me la le mwhai kako whaia. Lala nga, kua lalo lo fionga pāre mia, mar kako whai nga malo, whai se wafu. A ua whai New Zealand, whai e kako se wafu mo koe lau. Tō o PFA, ko PFA, ma whakangisi le au roku wari, au fuarkau fia i fua. Poro kalame lelei, o koe lau. O le uso la ikiki o Samoa. E lo loku mai ko e lau kako kuspa ia. E whai kau e ko e lau kako kuspa ia. E whao ngā e ko e lau kako tu e pi. E whai, o ai la le sia kungu ue ongo, mā ka nganga i ai ko e lau. E avea, ka kia iangi usila malako u whai ngā wo. A o ko e lau. O le uso la ikiki o Samoa. Ai ai langi mea kau ke whai ia. Whai nge bere lei mo ko e lau. Ala le anga o ngā mea. Whai se wafu le lei, awa e le lei no le wafu ko e lau. Kasi lea ka mau ainga le anga or kupe ko e lau, wha o ngā mai kupe ni usila. Mana o ngā ko alau. Ai kupea se, ua māsingi a le loko le anga, e mafua mai, ua ti ngā le loto, le anga e le i mawhai ngā whaia. E le se kau wha le anga la ufa soa, it's a fact. E mafuanga ki ngā le loko le si ka ngaka i mea ua sau le si ka ngaka whai. Le anga sa le i mawhai o ngā ia whaia. Ai ngā maua fo ilo ngā vangoanga ki whaia. E mawhai ngā whai kule e parong kaimi. Ai pei kai. E vai maua lalo. E le i fia kamo e whai. So lau sunga lau le na mā le tō. O la mātou a tu alalo ke roe agree umai ka ngaka o Samoa lango lau whainga mā lo marau kai ka inga. O le ana me ua ku e le kua i lo loko e whai. E lango gangkau. E kasi mai fo i anau. E kasi anau ka mironga fo i ai ngor whātua tua i le tua Samoa kasi. E li roe kasi anau ka mironga mai ngā maua a koa le wa whoko i la. E ngā aro lofa ka ngaka e aro wha mōngi a le whaasoa tau te ia e aro lofa mō kaka koe lau. Po le a pe kau ke a inga kau ke pe kau ke leso. E kau ke a inga lava. E tūlanga o tātou ngafa. Lau ngā koe whapopoa. E winga le isu lea lea whaila awhi e. Whai mai pura mera kako wo e fua e. A oi whaia. I se mera kako wha moe moe whai New Zealand. A e longe me le lei whai. A wungi i kau whia me le lei kau whai. A se ata ma le atoa. Ngā re koe whapopoa koe lo songonga se ata. Pese whasa onga voi. So, o le songoanga le li palemia, o le koe kale aku lea i le pātele, o fisili ni le pātele, I think it's Father Marcelino, mo se wafu mo toe lau, mo waa koe lau iau kui Samoa, because langa au kuro waa kekele. E le mawhainga kaulala koe i le wafu, they have to koe onga i kaina moanga. E whakalikali il kemi e vonga le koe avongo, e le wafu ka koe o mai. So it's like an ongoing problem, and they were asking the government if something can be done for them to have a particular wolf. Ia o ke lofo ilo se wafu ke le, it'll probably be something that's suitable for Tokelau. But, you know, like I said, i anga le la runga le postanga ko anga le la runga le tota ia e. Context, full context of a story really matters, because anga e whalongolongo i le songoanga le palemia, e le ma se keminga whape le kala le palemia, o le a whai le wafu ko i lau, ko i la whai malako wa. So I don't know where that came from. And that stirred up a lot of unnecessary comments. Kalo ka ngaka sula mo ko i, o ka ngaka ri a kakalo mai ngai koe a pa ure langi a o upu makale e lafu i le kaikai. Ka o kia. O tātou te papone te rolo to te leo rai tangata mai ko mengi o tangata tonuana nei le whainga mui. Oi no foi tātou o te leo le au keyboard freak le iai nei ma keyboard masters ngai iai. Ia o kangaka mua ngā whai mga ko ma whai tala. Le winga i o le whamitalanga. Ma whai ngā kako whasosongi iai. Ako whai a.
o life sosoangi aku ngi usila le 4 milionga la fo Samoa sosoangi life sosoangi aku Australia yang ya Samoa life sosoangi mai aku hu kikele o ko elau e le kai fa akusa inga se kamau a inga ko elau ia Samoa e le kai kuno wa e le ofrekala evangeli o le ala le mea la ale mafai singanga wafu e fia e iyo e mafaianga saule e mafaianga o la aule ma le to mar por fionga palmia o la observation le fionga palmia le atawa manai ka tu fa fonga mele tu sometimes okay lo inga le fa inga sa nga palmia fa pe fole le e fia kalangoa le fa nga malo ko elau ia pasela ko MOU e ke ola ia pe folinga vole le ke awe o le sharing o le information ma le intel ai me se ia wa fa pe finga nga fai fa pe finga e musila nga fai ke lo nga ia wala e sosonge ka ko malo ia finga ia ko elau e finga fa kingo me i me ia o le wala fa kingo ai lesi nga sosonge ke le am fai sa mo nga fai en finga ko fai le waf le se waf en finga nga ko ia ko elau ai la mera ka ko fai pa fa pe foi lai e avongoa isi a wala ese mo le finga malo ko kasi lava mo le finga malo lava ia mare mangu ese ko elau en finga so swangi pe on ka ko mo foi so swangi mai isi malo mai isi ko ile fasike le ka ke bye ia wa ken longa ko ke lo po elming sky e ba ia ko elau po pe mo le Tony General e ba ia ko elau que você se sau bai kau e ke lo si la fia el europeo que fai lo le wa foko e la ua na ema mali atawa el europeo que fai lo le wa foto e la fa pero ko e la ya New Zealand la ma ko le ko yo New Zealand le la ave ko e la ma se simo ko porum sa vai e si le ura ka ko awala nga afa tau no mene e fa nga ka ko kon kala ke vai fora mele o tai o ai ma fa o le au loto vali e kasi a o nga kupur mele e kasi ala ko o e fa ko inga mai ngi sila e ui mai ile la ko so swang ai ma wai maka ko nga wenga awa e fa pe fa nga kale mai o se 4 milionga e fa wele wafu ai fa pe mai ia o Samoa kon kala ke o Samoa era sa wai kan ka fa nga wenga fa me o ma wai lo ka ko nga wenga e lo pe ke wala ko si ka ka fa ai poi ko se ko elau mango e fa nga ta tele na o ye ma fa nga lo loto leanga ua fa tu muina ile loto leanga ua le ya se fetala i ma se tu lo loto po anya vangoa el vaanga le ia pe foringa me muso interview ala processing a fa le nga ngi e ko o mai ko e paraim ko interview ia faftela va se ta male ato ia so ia vai nga ne mata upu ile melevo o le tato talonga I like to believe I honestly like to believe that our judiciary is independent of any political party, group or individual, that the court's role is to interpret and apply to the law impartially. And I trust they will do exactly that in this case. It's satisfying to the government or to Hrpp. With everyone has the constitutional right to seek justice through the courts. Apili me fa penga alanga lo ka kofi ngaunga le finga o ka ko langa le ko kusal mele ko kofi ngaunga ia afa pe solo fe ungal fam singonga ia I'm hoping to see pe le ale mafuanga and okay lo fo ile fa kamala fo le echi ile fa inga fo nga kulanga ai mana tu mai li atu ata to wo ile to fa winga inga section se furuma le lima le to titilo tie o lai te tangi fa pe mai ua lea mana ia a lato ia te tau koe kiki a whapea mai e leo a manga ia lako i le processa le mahalo i le suenga o ngi kaika ai mana tua mai o le whaasana launga le ma whaia koe apalai o lai include i lato e leo excluding a lato o le mea la lea lau ke le fia it's the process e le fia o e apalai
ai koe fo I mai lali a taua maanai. O loa mana tua le whaalau I loa na whai I le wharitua maasanga. Na manino ai lava le tala tau noa ngā tuila e pana whai. A manu ia mai la tau, o le ana mea lau ke whai le prokeki. O loa man kuar kalang whai kule. A la tau manu ia mai. E lau ke a. E lau ke kongi ai whafu. A manguia mai le HRPP lau ke kongi ai whafu le prokeki. Kasi ia la henga kaunga avia no ia ile argumenti lea. O ala ia pe whape ngei. Le lango le prokeki, ke el prokeki pa ingan ke ngei, whaale anga mea el prokeki, kufa kupe le kaung kufa el prokeki, ko e whai forfolanga a manguia mai, e kongi I whafol prokeki. Ala la mea mo I whai mea. Tore, tala ngā lea leno te whai etu. O le tau anei tangata ua atama mai tele ai ua vale ale to tele. Ai mai so whai ngā maro. O kova ai e o mai so ngā ka whai ngā o le ngau ia malafo. Winga leo nei whametalanga na e mali atu. Kusa ai ngā o le ka ngau ia atu la e pamatau ai mai tulo. Pei o le whawhanga punga ai vinga o le atu tuloa. Tuloa whafonga me samo. Le anga e maa fuanga o whangoa. Because e matua maa whau warko inga lea. E tau te aiwa lea malawa. Tusa pei o le sau e whaava lea mai tanga daile ia o onga. Ma le whainga o anga porki. Mga kua mai Samoa. O mga whaalau I roa ma fola a o kou whakula I le HRPP e kongi whafor melea e le kauria. Alala le mele mo kou wofai or kou fia ngau kou. Ai se hawa kou fia ka ia I le mea nga kou whamai kou keo mai roa kongi whaf. So le e matua e se le tu ai ngā pā le tai viola I nei tu ai ngā tangata mo lantou ma fau le atua manai. Yoi, ia kāsia. Kai au le sia so bangai. Ya wai ele se discrimination o e kong walanga le nga piki le si kolim. Yes. Yes. Afa apea si atapa le atoa ele manguia le kamu whainga le whingaunga le. Yeah, to me as well. Let it be. Afa apea it doesn't successful. Yeah, kako makai kule le hafo li kumaloa ia mala ko plokeki a fa pe le manguia that falls on themselves and no longer e ka kaunga fōrunga le government ngā kulanga but o le whaafsili kena o le ame mawhai e sami le oka tai ali I seu whape fo I kulou le suafa le whaipule le mei moka. How come those guys are able to go with the guidelines that the government has already put out? Ale ame whaingāra uri ia. Anai, o le tali le ana tau panu mai le fionga e te oli seu. O le tali saoa, mana tuana whaatonu la tau tuila epa e awane o la tau sainia, awane o la tau whaia le melea. Mana tua le tali le na whaatonu la tau e aua, ai whamai ara karia kai oli seu, le fionga e te oli seu. O inano wa o i le ai. E re ai la e se mea lea la ngā la inga le kango ia whai lea mea ai ngai ia sila le manguia o longa I kumano lea ngā o lai manga o ngai ia go through the process o ke fia kai ai o ke fia ui le ora sao o le si va e ngā o upana tua le mea lea a maru rufa fonga na tunu Samoa o I lea ua wha amaki la kila mai ai o kuila epa mani mongi mana waenga ia po la vei bufongko e lenka ngaka fia ui le process lono winga la ua wha maoni ai o le kuainga whainga fo ile kai kai ele ku e kami wha malama le ki oanga o le piki o ke le fongi vili approve cancel 4 milionga o loan na iskangaka ale ua mai ka upai mai le ta ua le melo wha maa umiro ko inga e wha alia umai anga mea ngofu whai Samoa Le wakadi sao I. This is how he ran the government for the last 25 years as a PM and for the last 40 years. This is how he ran the government. Le following the process. E kami kua e oso I alleyway, e oso I awara ngā rue, e le oso le awara sao. Ala le ua mai le fast kamu whai wha oso le awara sao, ai kangi, ai ko mumu, ai ke kei. Ai sea, ua maasangi le wha ala kua. Ua maasangi le ola whaala kua.
o le masangi le awala sa ale ala fionga le tua i mengi o le ui mai le fai kokoa o le ngaoi ma le faumia ia o le ngā o le kari nga e koe o mai ala tau to e tau mai e le ni tangata e fia e ui i le process e la lea o ke o fofo i ngi wha masimo